سالوگرا مرنا شرفتین الچیه شرفتین الچی کو او وک مرخصه کی بو وک حقوق ناس کی بو وک دموکراسی د پاراست د جیانا خودش گله کی زحمتیا دیت بو ام هیجی دیسا شرفتین الچی هیجی وسازانن وک مرخص وک اگید وک آشتی خواص ام بری خو بدن سالوگرا شرفتین الچی پاست روشحلات شرفتین الچی داداره 1938 لجزیره بوتان هات دنیای لپایتخت میرو بیگان لجهه علم و زانین مزن بو هشمندیان توی د سالن جوانی ده پیرشیم بو لزاننگه انقره د بشه حقوق ده قیدا خو کرد د 2049 ده هات من چاف کرن بکی اما حمید وی ولاتی ده خوشی بحوره ببورینی 12 آذار 1971 ده د دوزا پارتی دموکراتیکا کردستان یا ترکیه ده لدادگاه لشکری دیاربکری هات دارزاندن 8 مهان د گرتیگاه لشکری ده ما د هلبجارتنا پارلمانتریه یا 1977 ده وک پارلمانتری مردینی هات البجارتن د حکومتن 1978 و 79 ده وک وزیر آبادانی کار کر مج آپوی سید اشرف الچی پرسی کاو مروه کی جوابو بشرفتين هر شيء أول إنسان جيبي حش إنسانات كر صولا غلو سهون هيدا سبيكت بشت حربو إكنجي جان حربية غلو الفيدا جيبي زارود كورونا برشيبي شرفتات مولي خورنو ما يو خد تخدو خد درابون برد زاروكو حتی دیگه جایی که دو رابطه پیشن و گویا زارود کلون برچیم مال ده خودی از بالا خواهر از خورنه ها بمدم با فیداوی تمگشت انسان و انسانیتیه با قانیتی خودت من پوستی خودش خوره تکس نکو به شاید شرفتین با قانیتی خوده کوخی که مریشکوی شکل بی نه قطعیه تفیده صرف انسان ها را دقوة ما أم جيتشينا أما بمري بتشين أف إنسان مروش ورا أسروا بيلي خدمته بيلي أو بوالي مروا أو يدنا مول أو دشي تشتو مرو دخول دشي تشتو مرو بعد دخول دشي لقنجي نوتشي قنجي دميني تي إذا كرن تي قوتن قوتنوي زعفتي اللي قال ذكرن إنسان تقول أجا مرو أوفشتو أو قوتن سري وذا بجيبين وش ورا بالصناعات أو نقنجي إيجاد ملاتي خلنا عاملنا قنجي قوتنين باش بيجن دا سري وبعلم باشيه تركيا لسات ساكن ينكو شرفتين الشي كردة شرف همو قال شرفتين الشي حز ذكر كرديتيا خو بنات الشهر موري جمعة ملاتيه شو قلت وظيفة خدا تكس نكو بيجي شرفتين ما يلقر يا راي دوين هدوي عين خدمتكر ما خوي غيني مردين راي دوبيني ما فوش خدمتي فوق بولاتي ديناكر انساني وناد الصندن ما ينبي يعني السب شخصي تقول هرتشي لكن شخصي بلنا فايدة عمومي به شرفتين الشي باندور لكش اخورتن كردان ذكر رحمتي بسموين بابا من حق بي خدا رحمه خالب كي جزيرة جالك تشكرن ما جنجرا جيبي ارناك ام همیشه حیات خودش گوتنوی درس دستینین ام گوره به حرکت دکی تشته حق انسانیت دا گوتیت دمی ام بیر نکی امش خورا وقت گوتی جیان خود دام دا هر دمیش خورا بستینه ارنک سب پام ورنا خدا رحمه خالب که جم شرفتین الچی کین نفرت نبی هر دمی تشتو شملتی را باش تشتو انسانیتی را باش نشون مکر گل تشتو اجین وجه شخص تخم الغبار أنا مثلاً بيجي كينو ملتي إخواني خدلي أخوة حش ملتي أخوة بكي حش مالبطو أخوة بكين أفتي هو اللي جابكش مرة لشتنا شباب بكي أم جي من الطاري ولقد ضل من وجه الله كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون الچی ده هلبجارتنن 12 حزیران 2011 ده لآمده پشتی 34 سالان وک پارلمانتری سربخواه هلبجارتن جبر نخوشیه پنج شهره ده 25 قانون 2012 ده لعنقره چو سر دلوانیا خوده
74 سالی بو. جنازه الچی لجزیره بوتان لوار باب و کالنوی به بیشتربون 100,000 کسی حد دفن کردن. شرافettin elçi havalimanını açacağız. دی 26 ترمه 2013 هنده سرکومه رجب طایب اردوان کوه دم سرک وزیر بو ناو شرافettin elçi لبالا فرگه شرناخی کرد.